امر کنتون تبائی مس کناو ناجتائی مس دشش سالوست نازیا کہ غمتا بادشاہی مس امر تن نا خدائی مس امر کنتون تبائی مس. شاعری خودداران بولنگا شاعر نواز شریف مرینا اور انہا رابطہ نمبر 0335 798 4555. اول کی سہ اوارینا ای باوا جان سارینا بہارا موسمٹ یک جا اسن خوشی تنن دنیا ننا میرا رجتا کلن کی سچا اس وفا کلن چمن کا رنگ ہڑسانا تینی تینی اڈکانا مزا کو مسخرا آسک ہریتا مشفرا آسک وقت پلات کشکانا اسیٹی لو خزانا ننے نازس تنا بختا وقت سے ای تو سٹا تختا وقت سے ای بادشاہ تامبر کنے پارے کہو سرکار حجب جان زندگی آسک کہ چپ چپ عاشقی آسک نہ سختی اس نہ پیارا نہ کسی اس خبر شارٹ وقت سے پارے کا خل پیسا جتا معصون مر کیسا وہ پارے کھاچتائیان کھنگ جانے تنیائیان وہ پارے کھاچتا محسوس ہرا تم نی خفا محسوس کھنے تو تیٹ قبر کے سک پدا چاہی ہمر کے سک ہمو ہی تا کرے ٹیخر کھنے منت کرے دل بر آخر اوڑتون فشما سٹھ یم راستان کا آسٹھ ہندن وقتا کنارک ہم ننے دنیا نا اللہ غم آخر نظر ننے پیرگا دچھا دے رس ننے کشکا کنے دے اس خبر تما کنا خنکان دی در تما مودے حس پرس چنکو کہ لگا خرس چنکو بتو برداشت شراب پٹاٹ شراب خانتا اوٹ کتاب پٹاٹ کہانی اس کتابٹ اس لکھو کی نصابٹ اس کہ موضوع عشق نہ آسک کنے ہو خنگی زرس حلقک غزل اس آس درداتا بیان اس آس ارمانتا اس گلوشن اس ویران دریاغا خڑکو بغیر دیران ہمو پلا کسر بارن اثر دن خنچغاک پوش کن مچٹ خنکم کرر پھر پھر یو غاڑ صبر نا آخر پرد رب سو پدا شانے خدا زوعت نی قربانے نہیں تو بس نئے کی دنو آرام نہیں استارا کنار نئے شام دیس مس صافنا آزن پدا دیٹی کتس مشتان پلاسٹک ماں صورت جوڑک دیدر خانتی کرر دردک تپا چھیرا بدل مسک کھڑی کاتا کشل آسک یوڑ کلی انتظاری بس کرر دردات یاری بس ہنا او دے ہنا حفتس نیو نا حال پیغام بس تو ہنا وڑوئی نا ششتو دمسک اوست بے قابو ہناڑ سیدات یان حل کٹ اتابیز دی رٹی کنگٹ نقوش مس نئے نا اوستان مسن زیادہ گنوک مستان ای پارے ٹستو کنے پارے یہ انکو آنو نک سارے بتا سا شاعری لیکن زرس شعرات ٹی اوگن کتاب کی سجاد سک لکھا ڈھنت کنے بسک کتاب کی سجاد سک لکھا ڈھنت
کنے بسک تلی کار شاہری لی کاٹ ہندن موضوع تی ہم چی کاٹ مسعود شاہری وڑکن خاص بتاؤ دے اصل احساس یا پک قسمت شاہد یہ ہوں کے کس گنوں قاصد یہ انتنت کا توٹ وڑکن خرین جوران کنا مسپن تنا سے خواہ ہم گوٹ اتنا باخوان کمٹ یہ گوٹر عبادت تنا ہر دوست سنگت یہ کامیابی نہ تصویر تون اشارتک بخت تقدیر تون یہ پرغا ڈور خوشیتا تنا پیش خندق واسیتا ہنو دو کا چہانے تک کنے دن نا گبانے تک یو نا خمود کشتی اٹھو غلط اپو غلطی اٹھو کی عورتوں کے بئی الفت کنے داستان رے محبت صرف غلطی کنا دادے کہ ہر وقت وہ کنے یادے یہ داستان کے و سچائی ختم مس ہو نہ حسن خواہی وہ کنکن کاستوی کس کٹ جوانی ٹھی غضب مسٹ نواز مش پیار ٹھی کٹر زمینہ تو بے پٹر نواز شریف مسٹ جنجال بدل مس خوش نصیب نہ کر نواز شریف مسٹ جنجال بدل مس خوش نصیب نہ خیال نواز مش پیار ٹھی کٹر زمینہ تو بے کٹر نواز شریف مسٹ جنجال بدل مس خوش نصیب نہ خیال بدل مس خوش نصیب نہ خیال بدل مس خوش نصیب نہ خیال